Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke limnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ishisa bhe enzelwe ngilethela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi izindaba njengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke kuthi-ke ekuseni-ke laphana-ke eNanda ezimangweni ezamkhwanazi sezidubule zabulala abasolwa ababili ekade befunwa for amacala abucayi including robberies. Owesithathu yena uvele wasarenda nje wazinikela emaphoyiseni waboshwa, kanti laba ababili bavulele ngenhlamvu bebhekise emaphoyiseni kanti ezikaMkhwanazi zizobafuqa phansi ngenhlamvu. They believed to be between 21 to 22 years old and bebeyingxenye ye-West Gang. Amaphoyisa ashaqe izibhamu ezingekho emthethweni abazifice kwisimo. INanda Cyber Crime Prevention Team ithole i-tip-off from the member of the community. Ngizofaka ividiyo lapho u-Station Commander weNanda Police Station Brigadier Zweli Mkhize ethi amaphoyisa asethole ama-tip-off amaningi manje from the community-ke laphana-ke kuvela nanokuthi-ke omunye wabo-ke obekhona-ke laphana-ke wayo-ke West Gang omunye-ke waya-ke erediyweni wakhuluma-ke laphana-ke waveza ukuthi-ke i-West Gang-ke laphana-ke idila-ke negazi-ke lo wachaza nje impela-ke erediyweni-ke echaza-ke laphana kuthiwa yena-ke ubese ethoyilethi-ke ngenkathi kwenzeka lonke uphuma ethoyilethi-ke esemise izandla phezulu-ke esesarenda-ke laba abanye-ke badlula-ke kanjalo-ke emhlabeni-ke abavazi-ke besinde-ke. Mina ngizocela laphana ukuthi ngine-comment section-ke futhi uvo lwakho ukuthi na-ke ucabangani-ke ngaloke udaba-ke lolu-ke bese wenze kulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke limnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.